Minista Kagita Kawathani bwa Kiraito tangavana wa Meru Meshek Mutuma ne ateterete mirandi ya thirikari nene ire kwirigirwa kweza Meru akiuga ne batere kwigekwa na kinya gwitikirwa akieza na ngerekano na murandi twa gukiria Meru na gutwika city na kinya waki bwagaro ya rais aja Meru. Kwendo wa request ipendelea cooperate na president wetu His Excellency Dr. William Ruto. Nonto niyo Meru ikona maendeleo, niyo tukomba kuona program na mbecha from the national government. Tona maendeleo tokia 2027 tukaria ongi tumia tukethia. Meshek Mutuma wa anto barabara rutaniria ngui na thirikari na ari minister kire thirikari ya gavana Kiraito Murungi na nkuruki kwithirwa ari musiasa ende na kuria atongoria ba county ya Meru ibathi na mbere na kwithirwa bakiwatanira na kinya kurutaniria ngui bwega na thirikari nene na aragutariria mirandi ira tayari county ya Meru yanjiritie kuona kumania na thirikari nene na ikithia na mbere na kuonekana iri miega. For the first time in the history of Meru itukona lifting up ya Meru level 5 hospital to teaching and referral hospital to a national hospital. Imantoa mea itukona so many other development activities kuendelea ndani Meru na similarly in a program ya to make sure that Meru town becomes a city, and a program ya to ensure that we have a golf club then Meru, and a program ya to ensure that we have state house then Meru. Each on the development issues chomba kureta a lot of money then Meru County. Tankwenda kwira bara bakuwa programu itebui bakire kingavana turitirengowi tokinya 2027 toka compare notes tone kethira ngui nebui kana etebui. Kagitania wako ibatarite kinya ana abanthaka bakiuragia anto ibathi na mbere na kwithirwa bakiariria ana abanthaka nikenda baithirwa bena merekere miega kwaga mwerekera muno nonto mwana na kulweli kinya into biethe ngwa arabiri halweli into biethe ngwa na kuona in case kinya nkethirwa nte school kana nte thomi no mbithirwa ndintongi ati ankendie mirae baba ngatiro ploti cia baba na nyama ngari antiera kwa mwana kinya ati kuike kithomo kina bata muno mbati kubaromba kinya kwethirwa abawe na mira abawe na maploti na mangai na bionthe thoma kinya we yo menye kumanage into biu kenda tucokeria Meru aya aditene ninkuria various organizations, various educationists tuna education saba wingi muno bena knowledge batina mtosha nabo kanisa nyinge chionde ito focus kumenta boy child tumueleze tumukadie mve tumuonie importance ya kithomo, importance ya discipline. Kumegebe Central Petan Class Chabari.